Kay hayachayamuni, kay hayakutimuni, kay hayachayamuni, kay hayakutimuni. Para uang wairawan kuskan chakoy kuspay, para uang wairawan kuskan chakoy kuspay. Imaynallam llaqta masiykuna, llinllachu, ñañaykuna, turiykuna, llapalan llaqtakunapi. Imaynallam kachkankichik kay hayañuhaykupas kunan punchaw kaqllamanta kutirimuniku kay sapinchikmanta programanchikwan. Kunan tempranum hamkunapaq rimarimun ñañaykichik panikichik Yeni Bellido Bejar, comunicadora indígena quechua kay Huamanga llaqtamanta. Kunan miércoles punchaw tariki kimsa chunka punchawpiña kachkanchik octubre killapi ariñuhapas kaynatama kutirimuni kusis halla llaqtamasiykuna. Kay ñañanchik enma paypas riki pisipay chayaykamun llaqtamasiykuna. Ari kay sapinchikmanta programanchikpa ukunpima rimarinchik ñuhanchikmanta, llaqtanchikunamanta, kawsayninchikunamanta, chaynata sasachakuyninchikmantapas llaqtamasiykuna. Ñañay enma imaynallam kachkanki allinllachu rimakuyku llaqtamasinchikunaman. Ñañayeni ñuqapas kusis ham ñañallay chayaykamuni chaqa kallpaymi ñañay kay wichayta qispi murjani imaynallam kachkankichik kuyasqay turi ñañaykuna. Kay haya huk punchawtawan kuskanchakuykunchik sapinchikmanta rimarininchik ukuntakama. Ari kunan punchawkunan riki kay killapas tukuykuchkan hawallanchikpiñam kay Todos Santos nisqanchikpas kachkan. Ari hamkunapas wasipich riki imallatapas riki hawarichkankichik yanukunaykichikpaqchu, tanta ruwachikunaykichikpaqchu, triguchata aqllachkankichik, imachakunatapas rantipakuchkankichik, chaynam riki kunan punchaw llaqtamasillaykuna kaykuchkanchik. Ñañallayeni kay pasaq punchawkunatapas kay Huamangapipas yumpayllam kay wayra yahallam ñañay kalaminallaytapas aparun. Ari ñañay enma llaqtamasiykuna imach kay killakunata pasakuchkan kay agosto killapi hinaraqmi kay wayrakunapas puramente yahaña huqaripaqpas huqariwanchik kay sábado punchawtapas kay Huamanga ukupi kay Parque Sucre chaypi riki kay karpakunata huqariron kay llumpay wayra riki ñañay enma llaqtamasiykuna cuidakusunchikya waqaychakusunchikya kay tiempokunamanta manamiki ñuqanchikpa munayninchikpichu hasta wanja riki Tayta Diospa munayninpim kay wayrakuna riki llumpayta chayamuchka llaqtamasiykuna. Ari kay sapinchikmanta programanchikmi chayarimun gracias kay Chirapaq Wasi, Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú. Ari payma riki kusikuywan riki kay comunicación indígena nisqanta riki yanapamun llaqtamasillaykuna. Ari kimsa chunka pusaqniyuq watañam kay Chirapaq llamkarin llaqtanchikunapa derechunkunata puntaman aparispa. Chayna punicham ñañayeni chaymi rikikunan punchawpas tinkuykunchik kay sapinchikmanta rimarininchiktakama ari ñuhanchikmanta llaqtanchikmanta costumbrinchikmanta riki rimarikusun. Aswanpas kunan punchawya ñañayeni kay Todos Santosmanta rimarikusunchik imatataq kay punchawkuna ruwanchik llaqtanchikpi imaynatataq suyanchik manaña imaynatataq suyanchik kutimuq turi ñañanchikkuna kuyasqanchik ayllunchikkunata ñuhanchik rikininchikmi huk pachamantam kutimun kay iskay punchaw noviembre killapi chaypim sumaqta riki ñuhanchikpas ñañay suyakunchik chaykunamanta rimarikusunchik. Chaynamiki ñañallay enma kay rimarisunchik ukupiñataqmi yacharisunchik kay wawa tanta ruwayta llaqtamasiykuna. Ari ñuhanchikqa ruwanchikmi kay wawa tantata riki trigumanta kay yuraq harinawan chapuykuspanchik llaqtamasiykuna. Kunanñataqma riki yacharisunchik kay trigumanta y quinoamanta wawa tanta ruwayta. Ari llaqtamasiykuna miskillatañam riki yachaykuchkasunchik imaynatam wawa tantatapas ñuhanchik ruwakunchik. Hinallataq riki hawarisun pikunamanta aswanpas watukuspa apanchik wawa tantanchiktapas chaykunatapas rimarikuchkasunmi. Ari willakuyninchik ukupiñataqmi ñañanchik Yanina Honorio Heredia pay rimarikamunqa paymi riki kay hatun proyecto nisqanchikta yapaykuy chayta riki sutinchaykun kay aplicativo nisqanpi celularkunapi hawarichkanchik runa siminchikunapi rimananchikpaq yanapawananchikpaq imakunas aswan kay kachkan chaytam yachaykuchkasun turi ñañaykuna. Ñañallayeni watuchinchikya. Ñañayenma kunanmi apamurani sumaq watuchita watuykachimusaykiya imallapas haykallasa ñañay. Asallasa ñañay.
Wasi hawapin purini tutan mana tejata pakispalla. Imata kanman ñañay? Imaraq kachkanchay tutan puriko richaqa mana tijatapas pakimuchkanchu imacharaq kachkan ñañaykuna turiykuna hamkunapas mas kaykamuchkaychik ya kay rimarininchik tukupayninpaq ñañallay ñuqapas rikichaypaq chiki umaypis ratarisqapas mas kaykamuchkasaq hinallataq turi ñañaykuna sichu hayakamuyta munawaqchik hinaspaqa kay número celularmi kachkan riki 9305 17 63 nisqanman ya hayakaykamuychik utaq qilla kaykamuychik ima willakuynikichik kaptinpas chaynallataq yuyarichimuykichiktaq kay rimarininchikunaqa kay internet ukupitaqmi kachkan kay iVoox, Spotify nisqanpi chaypi ya mas kaykuychik ñawpaq rimariykunata uyariyta munaspapas. Ari llaqta masiykuna kunanja ya yaykuykusunchikñaya kay willakuyninchik ukuman riki llaqta masillaykuna. Willakuykuna. Turi ñañaykuna kay haya utqayllaman chayaykamunchikña willakuyninchik chaskikuq pasapinchikmanta rimarininchikpim kachkanchik. Arikunan punchawmi ñañanchik Yanina Honorio Heredia pay rimariykamunqa riki paymi riki umallichkan kay yapaykuy nisqan hatun llamkayta aswanpas riki kay celularkunapipas qhawarishkachwansi riki kay aplicativo nisqanta yapaykuy sutinchasqata imarayku kaysi riki runa masinchikuna mana quechua simi rimaq runakuna utaq huk mama simi rimaqkuna yanapawachwan riki ñuqanchik mana kay castilla simi yachasqanchik hawa mayman chayaptinchik kay bankukunaman chayaptinchik hospitalkunaman chayaptinchik wakiqpiqa kay hatun mikuna wasikunapipas kanmansi riki yaykuykuchwan hinaspa mana kay castilla simita yachanchikchu kay quechua runa simikuna kay aplicativo ukuntakama riki yanapawachwan huk turinchik utaq ñañanchik kay aplicativonta riki yanapamuachwan kaytam nichkan nispa hinallataq riki chaypim atiendiwachkanchik chaytapas riki yanapanman tikranman riki castilla simiman kay mama simi rimasqanchikmanta imakunas kay kachkan aswanpas uyariykusun ya turi ñañaykuna. En Yapaykuy nuestra misión es que todas las organizaciones sean inclusivas. Y para lograr esa misión, nosotros brindamos capacitación y tecnología a las organizaciones para que puedan atender en igualdad de condiciones a todos sus clientes. Muchas veces hay clientes que son personas con discapacidad o también hay clientes que pueden hablar alguna lengua originaria y eso impide que reciban una atención de calidad en los centros de atención al público. Entonces, nosotros en Yapaykuy trabajamos con las empresas para que puedan ellos tener toda la capacidad de poder brindar una atención de calidad a cualquier tipo de cliente sin importar si es que hay algún tipo de barrera de comunicación. Por ejemplo, tenemos una aplicación en la cual cuando una persona que habla en lenguas originarias, por ejemplo, va al banco, la persona que atiende en el banco abre la aplicación y a través de la aplicación se va a contactar con un intérprete. Y el intérprete va a ayudar a que la comunicación entre la persona de atención al público y el hablante de lenguas originarias pueda ser fluida. Nosotros no solamente otorgamos la tecnología, sino que también otorgamos capacitación a los centros de atención al público para que ellos puedan entender la importancia de nuestras lenguas originarias, que dentro de nuestras lenguas originarias pues se guarda cultura, se guarda historia, identidad y mucho conocimiento milenario de cientos de años. Ya hemos incorporado la atención en más de 14 lenguas porque hemos podido contactar a intérpretes de cada una de esas lenguas. El aplicativo es de uso gratuito, pero nosotros tenemos la sostenibilidad a través de las organizaciones que lo implementan. Quería agradecer a todos, más bien estamos buscando que más intérpretes se puedan contactar con nosotros para poder generar nosotros el enlace entre los intérpretes y los lugares de atención donde se les necesite. Con esta aplicación estamos logrando que los intérpretes puedan estar en los momentos y en los lugares donde se les necesita, haciendo uso a través de la tecnología. De esa forma vamos a democratizar muchísimo más el acceso a diversos servicios de educación, financieros y salud para las personas que hablan en lenguas originarias.
Ari ñañaykuna turikuna kay ariki kay suma willakuyta uyarikunchik. Uyarikamuanchik kay ñañanchik yanina ariki llaqta masiykuna imaynatam kay llaqtanchik rimayninchikkunata kay quechuanchikta kay ashanin kanisqanta shipibu nisqanta ima rimayninchiktapas riki kay tecnologiantakama riki puntaman aparichkanku llaqta masillaykuna. Ari kaykunas riki aparisqa kanman kay bankukunapi chaynata kay municipiokunapipas llaqta masillaykuna ima sumaqmi ñuqaqa anchatam kusikuni kay rimayninchikuna yaqapas chunka tawayuq lenguas originarios nisqañas kachkan kay aplicativo Ocupi llaqta masillaykuna. Chaynallataqsi kay tawachunka pusaqniyuq lenguas originarias kay Perú suyunchik Ocupi riki llaqta masillaykuna reconocisqa inaptinqa ñuqanchikqa riki ni canto challanpipas kanchikraqchu ni pata challanpipas kanchikraqchu riki llaqta masillaykuna hasta ñuqanchik kay Andelawpi riki rimanchik kay quechuata runa siminchikta ichaqa kay yunka lawpitaqlla kay ashanin kashipibu chay simikunata riki rimachkanku wakin llaqta masinchikuna ari chaykuna kay tecnología Ocupi kay internet ukuntakama reconocisqa kanja ima sumaqmi chayqa kanman llaqta masillaykuna ñañay enma imaninkita hamkaykunamanta Ñañayaye niñuhapas anchatam kusirikuni ñañay kay hatun kallpanchakuykunata kay hayaruamuchkanku riki kay tecnología nisqantapas hapirichkanku allinpaq riki kaynintakamam kay mama simi rimayninchikuna anchataña riki hawarisqa kanja waqaychasqa kanja hinallataq riki rimasqa kanja pikunam riki runa simita mama simita rimachkanchik kay yunka Ocupi kay ñuqanchikpa llaqtanchik Andelawpi kay aplicativo yapaykuy nisqan ukuntakamas riki allinta waqaychanakuchwan pim kay bankupichu o ima maytapas shayaptinchik atiendiwachuan chaynintakama riki sumaqta yanapawachwan kay siminchikta mana ñuqanchik kastilla simita entiendiptinchikpas pay riki tikrapuwachwan imallinmi kay ruwaykuna llaqta masiykuna llapanchiktam riki yanapawanchik aswanpas riki ñañanchik yanina nimun kay aplicativotaqa pipas kay celular ninman instalaykunmanmi churaykunmanmi nispa ichaqa imaynatam ñuqayku yanapakuniku imaynatam ñuqayku kayta mantininiku kay organizacionkunawan llamkarispaykum nispa ichaqa hayarikunchikmi ojalá ya llapan organizaciones hatun wasikuna hospitalkuna bancokuna municipiokuna kay justiciaruaq wasikuna pipas riki kay llamkayta yanapaykunman kaynintakama riki llapan siminchikta waqaychachwanña chaynamiki ñañay chaynamiki llaqta masiykuna chaynallataqsi kay maskachkankutaq riki kay organización Ocupi pipas kay yanapakuy nisqanwan llamkarinanpaq riki llaqta masiykuna hasta riki ñuqanchikpas kay intérprete kayta munaspanchikqa riki yaykuykuchwan kay internet ukuntakama kay Facebook ukuntakama llaqta masiykuna yanapakuy nispa hinaykunki chay aplicativota instalaykuchwanchik kay telefononchikman kay teléfono celular nisqanman chaywan riki yanapachikuchwan otaq yanapachuwan riki llaqta masillaykuna ayunchikunata runa masinchikta utaq kikinchik purapas riki yanapanakuchwan ari kunan tiempokunaqa riki yumpay sasam kay mana quechua entendijuan rimay kay hospital Ocupi banco Ocupi kay justicia Ocupi chaykunapi riki llaqta masillaykuna inaptinqa mana chaykuna kananpaq allin ya kay yapaykuy chayamuchkan riki kay teléfono ukuntakama llaqta masillaykuna ñañayenma kunanñataq yariki uyariykusunchik huk takichata kay temprano kusirikunanchikpaq chaynallataq ñañanchikkuna turinchikkuna uyarimuwaqninchikkunapas kusirikunankupaq ari ñañachallaye ni uyariykusunchikya Paola Luciana García Pianto paymi riki taksachanmanta takispa kunankamapas riki takiykuchkan uyariykusunchikya llaqta masillaykuna
ñañaykuna turikuna kay hayariku yarikunchik kay suma taquita riki taquikapamuanchik Paulita riki llaqtamasillaykuna llapallanchikpaq. Kunañataq yari kirimarisunchik kay todos los santos fiestanchikmanta llaqtamasiykuna. Imaynam kay llapallan llaqtanchik ukupi wasinchikunapi ñuqanchik chaskinchik kay hatun fiestanchikta kay todos los santos nisqanta riki llaqtamasillaykuna. Ari wakininchikmiki riki suyanchik tukuy imaymana clase mikuykunata yanukuruspanchik riki mesapi mastaruspanchik riki hamunqa mamallay hamunqa papallay wawaymi punta taripukuraña familiaykuna aylluykuna hamuspa muyuykunqa nispanchik riki suyanchik llaqtamasiykuna. Ari chaynama riki ñuqanchikpa kawsayninchik riki kay llaqtanchikkuna ukupi llaqtamasillaykuna. Chaynataqmi chaymantapas riki pasaykunchiktaq kay cementerioman riki ayllunchikkuna familianchikkunaman waytachallapi churakuykuq riki llaqtamasiykuna waqayninchikqa aparinchiktaqya wawachatapas mikuychatapas kay ima upyaychatapas riki gustasqanta kay puntaq ñañanchikkuna turinchikkuna familianchikkuna ayllunchikkunaman riki llaqtamasillaykuna. Ari ñañaye ni tapukunchiktaqmi riki imataq kay todos los santos o todos santos nisqanchikaw aswanja riki raymim kawsaq runapaq hinallataq wañukuq runakunapaqpas. Kay huk punchaw noviembre killatam riki kawsaq runakuna hawarinakuykusun, mikuykusun, ayllu pura huñunakuykusunchik. Hinallataqmi riki pajarintinman pikunam turyañanchikuna puntarunña huk pachaman paykunam riki watumuanchik nispanchikmi riki ñuqanchik hasuyanchik kay noviembre killapi quechua siminchikpi haswanpa sutinchanchik Ayamarka killa nispanchik. Aswanja kay wañukuyqa ñuqanchikpa llaqtanchikpiqa imaynam hawarisqanchikman hinaqa manam riki chinkaypaqchu chinkanchik aswanja kawsaq ayllunchikkunawanpas kuskanchakunchikmi kutirimunchikmi kayna watunakuq chaytam riki kay todos los santos riki hawarinchik llaqtamasiykuna. Ari ñañayenma chaynamiki llaqtamasiykuna a veces ñuqanchik riki nichkanchik imaynaraq tupaykuyman suñuyaypipas kay aylluywan mamaywan wawallaywan kay punta riki kay familianchikkuna kay anaq pachaman pasakuqkunawan riki llaqtamasiykuna. Sin embargo, suñuyninchikpipas musquyninchikpipas riki tupaykunchikraqmi llumpayta riki tantiaykuspanchikqa llaqtamasiykuna. Ham llumpayta kay piensaykunki yuyaymanaykunki hinaptinqa suyuchaykusunkimiki kay punta ripukuq ayllunchikkuna. Ari chayma kay festejo hatun festejo riki llaqtamasillaykuna hatun raymi kay todos los santos ñuqanchikpaq. Ñañanchik imapas siminpi hinapas riki kay huk punchaw noviembre killata ñuqanchik santunchik chaypi riki ñunakunanchik ayllunchikkunawan wawanchikkunawan hinaspanchik riki imapas wasinchikpi kaqta mikurunchik riki llaqtamasiykuna huñunakuykuspanchik riki mikuna kaptin mikurunchik upyana kaptin upyarunchik hinaspa riki pukllarinchikpas rimarinchikpas imapas kay vidanchikkunamanta llaqtamasillaykuna. Chaynataq pajarintinta kay iskay punchaw noviembre killapi riki llaqtamasillaykuna ña anaq pachaman ripukuq familianchikkunawan ayllunchikkunawan ña riki paykunapaq hatun misata mastaykunchik tukuy imaymana clase mikuychakunata. Chaynataq riki kay ayawasimanpas kay cementeriomanpas riki puntaykunchik madrugawmanta hinaspanchik riki aparikunchik imallatapas kay familianchikkunaman kay ayllunchikkunaman riki. Chaynamiki kay todos santos hatun raymichakuy riki vidanchikpi llaqtamasillaykuna. Ari turiñañaykuna aswanpas kay noviembre killataqa suyanchikmi riki almakunan parata apamunqa nispa. Aswanpas kay hipa tarpukuyninchikmi riki parallawan ña wiñamunqa mana yakuyuq allpakunapiqa manaraqmi tarpukunchikraqchu chayraqmi kunan killa qallaykusunchik riki chaymiki kusisqa suyanchik aswanja almanchikuna kusikuspa hamuspaqa paratam apamuwasun nispa ninchik riki chaynam riki llaqtamasillaykuna kawsayninchik kaytaya hawarisunchik ima sumaqmi kawsakuyninchik sapa ayllukunapa sapa llaqtakunapam ruwayninchik tukuy imaymana riki llaqtamasiykuna ichaqa hawarinchiktaqmi huklaw ayllukunatapas huklaw llaqtapi yachaq runamasinchikkunatapas imaynatan paykunapas kawsakunku chayman hinataqmi riki wakiqtaqa ñuqanchik ruwapakunchik utaq paykunapas ñuqanchikta hawariwaspanchik riki ruwanku chaynam riki kay runapa kawsaynin turiñañaykuna ari kunanñataq ya ñañallayeni uyariykusunchik turinchik Mario Maldonado Valenzuela paymi riki rimariykamunqa kay Todos Santos mantataq paymi kachkan antropólogo ichaqa pajarirqam Walla Víctor Fajardo llaqtapi uyariykusunchik ya turiñañaykuna paypa rimariykamusqantapas.
ninanta todos los años. Todos los años. Llapan chipa, santunchi, llapa causa runapa santo. Pero hasta champiñata que llapa o año papa santo. Entonces, causa y una punchao, ¿no? Can, por ejemplo, abrazanacuy, visitanacuy, ayupura, puñunacuy, santunchi casanta, ¿no? Y las papas can, guaguacunajuy, guaguatanta, ¿no? Pero manan chayacho. Es la cultura de compartir. Ajá. Compartir, mirami, jaiwaitanakuy, pasaikamuy, mikuykuy, jamuya, kaitaya mikuykuy, causa runa, kuñunakuykунchik, familianchik pura, wasipi. Chaypaqmi suyananchik, ayve suyanku familiakuna, familia visita muqtariki, wawawan, ponchewan, punchaw un día antes, puncha jawa chantiras, nata armaykun wasinkupi, yapa achka familiakuna, kuchu wasipim ruachaykunku sumaqchata yaqa natajina mikuytam churaykunku llapa almakunapaq 12 horatas alma chayamun natin paypaqpas churapunku llapa mikuy munasqanta tantata wawata gaseosata imatapas churaykapunku hinaspansi almakuna chayaykamuspa chayta mikuykun kusikuykun puñulla kasqanta familiankuna qhawarikuspa kusikuspa kutikun saksasqa mikusqa, ¿no? Hiraspanpi chay pasaruptinñataq riki hay veces ñuqarikusqaymantina willaspayki huñurunku hinaspa almakunapa wiksanman mikuykunku chay wakin mikuy kaqta. Hinatin kaypi cultura de compartir nisqanchik riki mikuykunku, tomaykunku, asikuykunku y con mucho respeto suyaykunku y chaynaltaqmi apanku cementerioma y en el fondo imatataq ruwachkanku. Están comunicándose, ¿no? Están compartiendo también con sus seres queridos, Ripujaylunkunawan, ¿no? Ari llaqtamasiykuna kay hayarikuy arikunchik kay sumaq willakuytapas willaykamuwanchik kay turinchik Mario Maldonado riki llaqtamasiykuna ari pay riki kay rimarininpi nimuwanchiktaq imapaqtaq ñuqanchik kay wawa tantata ruwanchik nispan riki ari ñuqanchikmi riki llaqtamasiykuna ruwanchik riki taksachanmanta hasta hatunkama ota hatunninmanta hasta uchuychankama kay wawa tantataqa riki hatunninkunam riki wawapas caballupas comadripaq compadripaq hijadupaq mamanchikpaq familianchikkunapaq taksankunataqmi ñuqanchik mikurunanchikpaq familianchikwan ayllunchikkunawan mas taksichankunataq riki invitakunanchikpaq kay vecinonchikkunamanpas oklap mamay tantata mikuykuy wawachata mikuykuy nispanchik riki llaqtamasillaykuna ari chaykunaya riki ñuqanchik llaqtanchik ukupi allin llaqtamasiykuna manaraq ñuqanchik chinkachinchikraqchu kay ayninakuyta kay convidanakuykuyta kay huykanakuyta riki hukninchikmanta hukninchikama riki llaqtamasillaykuna ari kaymanta rimarimuptiyqa ñuqa yuyarinitaqma kay huk tiemporaqmi unay tiempo ñañayenma kay abuelita y willawara kay Todos Santos paqsi riki kay runakuna ñawpaqtaqa kuchinkuta riki uywakuqku wasinkupi riki hasta gordo yachananku riki Todos Santos nakakunankupaq ñatins huk upacha kaqman kasqa hinaptinsi nisqa warminta tapusqa riki pipaqta kay kuchitaqa puquchishkanki nispan hinaptinsi ninman kasqa Todos Santos mi hamunqa paypaqmi puquchichkani nispa yatin kay pobre upachallaqa riki pensar jorqa o tantiarora hamunqa chay Todos Santos riki runachiki nispa yatin warmin pasakusqa kay rantipakuq chaykama runaq chay arusqa huk negociante naspansi nisqa echa kuchiki kachkan rantikuway nispa ñataqsi nisqa hamchu kachkanki Todos Santos niptin riki kay negociante riki burlakuspan ari ñuqam kachkani niykurqa yatin kuchita juykun kaytam warmi hampaq puquchira apakuya nispa chaykunami ñañay pasakun ñañayayeni chay cuento chaykiqa asicharachiwanraq manataqma runa masinchikkuna kay mana allin ruwaqkunapas faltachkantaqchu hinaspaqa ñañay kuchillantaqa apakapurachiki imata ñañay mikuyarapas hasta wanqa kay cuento chaqa largo raqmi kachkan ñañay yachachkankum riki ñañanchikkuna turinchikkuna kay cuento chamantaqa riki paykunapas yo sé que hamkunapas ñaykuna turiykuna uyarirankichikmi ari yuyaymanaykusunchik chaynamiki ñuqanchik riki kay llaqtanchik ukupiqa uywakunchik kuchitapas wallpatapas carne luchatapas huytapas imatapas riki kay ayllunchikkunawan kay huk punchaw noviembre killapi tiyaykuspanchik
mikuykunanchik pajariki llaqta masiykuna ama yakay costumbrinchikunata junjasunchu, chinkachisunchu, hipanchasunchu. Chayna punim turi ñañallaykuna wasinchikpiqa imallapas kanjam riki chayta yajaparispanchik nakakurusumpas wallpallatapas huillatapas utaq manaña imapas kaptinpas riki ayllupuraya huñunakuykuspa papallatapas kisuyuqta mikurusun mutiyuqta hinaspaya tiyarusun asirispa parlarispa riki runa masillaykuna ñañallayeni kunanñataq ya takichata ñataq uyarikusun. Ari ñañayen ma kunang madrugaw ya kusirikusunchik llaqta masiykuna kay huk sumaq takichawan. Kaytam takiykamunqa turichanchik Luis Aybar Alfaro tunaspata urujo nispan. Uyarikusunchik ya. Amaya tutaya itu ilkuturu caita tarir kunai kama lasur kunai kama tarir kulyapika lasui kulyapika kukacakus haibas kampag mikalanga kampag mikalanga mikuna suma suma kurgu suma suma pampa ulka inukanya kukakintu mama wakai pakipampi kalpan cawakanti balur cawakanti mayula apalawaska picturis pay khaway kumtika ilkuturoy takchilan yachkaska sanwachalay pimsayal yachkaska chisituta musmoy chalay pim yawar mayula apalawaska picturis pay khaway kumtika ilkuturoy takchilan yachkaska sanwachalay pimsayal yachkaska Kuna chay hayataki chanchiktapas uyarikunchik kari turinchik Luis Aybar Alfaropas miskita takichaykamun riki kunan ñataq yarimarisunchik ruwayninchikman ñataq yaykuykusunchik kay hora plagam llallimuwachkanchikña turi ñañaykuna rimarisunchik Ari ñañay, ari llaqta masiykuna, kunan madrugawan tarikunchik kay sapinchikmanta programanchikpi. Ari ima sumaqmi kay rimayninchikuna puntaman puririchkan.
Llaqta masillaykuna kaypim yachaykuchkasunchik imaynatam ñuqanchik wawata ruwakunchik aswanpas wakiqa ruwachkanchik kay triguchamanta harinachallawanmi riki aswanpas kunan punchawmi yachaykuchkasun imaynatas riki wakiq rurukunatapas hinachuwan kinuwata kaypi hawarinchik utaq huk rurukunatapas hinakuchwanmi llaqta masiykuna chaynaspam riki aswan kallpa hukuq tantanchikunapas riki kanja ñañallayeni qam ruwakuchkanki wawata imaynatam ñañay ruwakuchkanki yachachimullawaykuya willamullawaykuya. Ari llaqta masiykuna ñañayenma kunan yariki yachaykusunchik kay wawa tanta ruwayta riki kay harina de trigo y harina de quinoa nisqanmanta riki llaqta masiykuna. Ari kaykunam kay nimusaykichik kay ingrediententa kaykunamami yaykun trigo harina, quinoa harina, runtu, azúcar, cachi, canela, yuraq harinapas yaykuntaqma kay wawa tantanchikman, leche, levadura, manzanilla, muña, cedrón, hierba luisa, anís, otaq hinojo, chaykunapas yaykuntaqma chaymanta kay esencia de vainilla y manteca riki llaqta masillaykuna. Chaykunatama kunan riki chaymantam ruwarikusunchik kay wawa tantanchikta riki llaqta masillaykuna. Ari chaymantanta hinaykusunchik riki kay levadura nisqantapas hawachanmañata riki pulverikusunchik kay grajea, pasas, maní chaykunawan riki llaqta masillaykuna ajonjolí chaykunam kachkan kay wawa tanta ruwananchikpaq ingrediente riki llaqta masillaykuna. Añallawya ñañay tanta ruwakusqaqa miskillata ñamiki manaraq hornoman hinaykuchkaptinchik asnariykamunqa. Chaymantaqa ñañay imaynatataq kaykunata ruwasun manapas yachachkanchik turiyañanchikkuna uyarimuwaqninchikkunaqa. Ari ñañayenma kunanmi riki huñuykusunchik kay kimsan harinakunata riki kay yuraq harinata chaynata kay trigumanta harinata y quinoamanta harinata riki hinaspanchikmi huk mankachapi timpuykachissunchik kay hierbachakunawan riki kay jurachanchikunawan yakuchata riki llaqta masiykuna chayma hinaykusun kay manzanilla, muña, cedrón, hierba luisa, anís, hinojo chaykunata riki kay yaku timpuchapi. Chayta riki chirikachisunchik tumpa tibiuchata hinaspanchik hina chaylawantaqmi preparashaykuna kay levaduratapas llaqta masiykuna. Hinaspanchik kay harinanchikman riki hinaykusunchik azucarta hinaspanchik kay yakuchawan riki sumaq chapuykusunchik riki llaqta masiykuna. Hina hawaman hinaykusunchik kay levadurachantapas, runtuchantapas, lechetapas riki llaqta masiykuna. Astawan wakinqa riki hinankutaqmi vino oporto, cerveza negra, manam imananchu. Munasqaykitam kay tanta wawamanqa hinanki. Imaynata mikuyta munanki y chaynatam preparakunki, ruwakunki riki llaqta masiykuna. Ari kunan kay masanchik riki sumaq kachkanqa, sumaq chapusqaña riki kachkanqa, hinaptinmiki puñuykachisunchik riki llaqta masillaykuna. Iskay hora hinamiki puñuchinku, sumaqta limpio yuraq mantilchawan tapaykuspanchik riki llaqta masillaykuna. Ari chaymantaqa riki ya pasarkuña chay tiempo hinaptinqa riki kay masanchikta kichaykuspanchikqa riki rakinaykusunchikña. Astawan kay hatun wawapaq, kay medianopaq, kay uchuychakunapaq, kay tantapaq nispanchik riki llaqta masillaykuna. Hinaspanchik riki ruwayta qallaykusunchik sujuspaq hawachampi riki paki sujuspaq hawachampi llaqta masiykuna. Hinaspanchik chay latakuna kanmi hornokunapiqa chay sumaqta mantecawan riki kuchi mantekaykuspanchik chaypaq hawaman hinaykusunchik kay masanchikkunata chaypi riki miraykachissunchik hinaspanchik riki adornaykusunchik riki llaqta masillaykuna. Umachantapas, ñawichantapas, simichantapas, wakinkuqa riki ruwanku chakiyuqta, makiyuqta, vestiduyuqta. Chayataqmi riki caballupas riki sujuspaq hawachampi caballupas riki chakisapa, chupasapa, caballukunapas riki comadrikunapaq, compadrikunapaq, hijadokunapaq riki llaqta masillaykuna. Hina chayta riki puñunchaykachismunaq tumpatawan hinaspanchikqa riki sumaq rupachkaq hornomanña riki llaqta masiykuna hinasunchik riki. Chayantami ruwakunchik kay tanta wawataqa añallawya ñañayenma ñuqaqa ña munaruniña. Yarqaymi hapiranwanña kunan tempanupi kay tantamanta rimariykuptinchikqa. Ñañayen ñuqapas uyarayachkani simipipas yakupakusqa ñamañallawya ñañay miskilla ñamiki wawa tantanchik kikinchikpa ruwakusqanchikqa turi ñañaykuna. Aswan kayrantisqaqa manataqma gustun kanñachu, sabornipas kanñachu mikusqapas riki. Ichaqa kikinchikpa ruwachikusqanchikmi ñañaykuna turiykuna miski riki kikinchikpa rurunchikunataya hawarisunchik. Kay manzanilla, muña quranchikunapas ñuqanchikpam riki kachkan. Wakillantañam riki rantichaykamusunqa. Hinaspaya waqtanchik
ñukanchikpi horno kaptinqa aparisunchik miskita mikurunanchikpaq riki. Kay killakunalla, kay punchawkunallataqmi ñañay wawapas ancha mikuruy riki. Ñañayenma ñuqanchikpas hakuchik kay tanta wawata mikuchaykamusunchik ukay wawa tantata mikuchaykamusunchik kay mercado Santa Clara ukupi riki rantikunkum kay vaca lechichata kafichayuqta chay tomachaykamusunchik kunan temprano kay tantachata rantikusunchik kay ñañanchikkunamanta kay mercado ukumanta haku ñañay kay programanchik tukuyta. Ari ñañallay hakutaq ya ñallawya ñañanchikuna turinchikunata watuykusunchik a ver paykunapas imahinatas maquillankuña peces jarantikullachkanku. Ñañayenma llaqta masiykuna kay haya kay sapinchikmanta programanchik yahapas tukuyninmanña riki chayaykun llaqta masiykuna ari kaynataqma kay orapas riki harquypaqña harquwanchik kay allin imapas kay rimayninchikunamanta rimariptinchikqa riki llaqta masiykuna. Ñañayenma imam kara watuchichanchik contestaykamuaykuya wasi hawapi purini tutan mana tejata pakispalla imataq ñañay. Yaw imataq chayqa kachkan ñañay yahachu ukuchakanman ñañay manachusmi yaw. Manam ñañay enma chayqa hamchusmi tutan lluqsispayki tejantakama escapakuchkanki sipasyaraq kaspayki a ver. Chaynas haytapas ñañay musyarachillawanki ama chaytaqa nimuychu. Ñañay chayqa misichusmi. Ari ñañayenma hangara misi plaga miki puramente rawyaspa riki kay wasi hawakunapi upallalla pudiramos pariki mancharichiwanchik miau nikuspa riki llaqtamasqillaykuna chaymi. Ay ñañallay ñuqapas misipa yupichan hinallatam riki lluqsiykusaq kunan ichaqa yachaykuni ñañay yeni. Llaqtamasiykuna kunanmi ichaqa ripukullanikuña kay kamallam sapinchikmanta rimarininchik kunan punchaw chayaykamun. Aswanpas ñuqaykuqa kutirimuchkasaqku sábado punchawtañam. Ari llaqtamasiykuna ripukusaqku pasakusaqku kunan madrugaq hamkunapaq rimaykamura ñañaykichik panikichik Yeni Bellido Bejar, comunicadora indígena quechua, kay Huamanga llaqtamanta. Sábado punchawkama, tupananchikama. Llaqtanchikpas sunqunmanta pacha, derechunchikuna nanachikunanchikpaq rimarisun. Sapinchikmanta programanchikmi tukuyninmanña chayaykun. Ñuqaykuwanqa tupananchikama.